besazulwini sebala ibhola isuswa ingabayo abantwana beKosovo athatha benkeke ujona dibana nabanena isiphohlamlilo senyathela kabili kathathu sayiphakamisa ibhola yadibana nayo uMamtshitshi oligqirha Mamtshitshi athatha ibhola ke nalabtyana alitsa nayo ngokubayesa mphulaphule athatha alinika abaxovi afike lo mntana aqhume phezu kwabo aqirishe ibhola ibiswe ngaphandle ke noko Bona uJ77 J's hayiphakamisile ibhola yabo wathanceda ngathi ibhola yadibana naye labdo ukatlego akukhile nangumphila aphakamisa ibhola lakhe faka ku18 lathi bona neJesi inamba seyifikile afika lo mthana waclearisha isekoneni kanene isekoneni kanene isekoneni kanene ibhola nasi yangokuba ithwele enhloko nkukhu abantwana bayoyintoni ayikona abantwana beslofu ababefaka ku18 ibhola bayikoJesi nabalapha bethatha benika ukatlego khila mphila hathatha ngatoke khila ibhola irondi yakwazi uqenqeleka yabizwa ngaphandle a huge slofu impande esikofu abantwana betotal 90 ansi ibhola phulaphula afike kuqala ke namntwana hobani nakathe haweslofu ababebeka phansi befuna indlela ayesake nkhokho bayabaleka basethapakeni emashini nakukweyitele moye alithathi ibhola balikeke balibeke esazulwini sebala uligqirha Mamtshitshi bafika bayithatha ibhola kaMamtshitshi balithatha ngokubelikhomba kubanakathe ayesakwa kabantwana beslofu balithatha belinika ukhila obani unangokho alithatha linika uFoster uzalithini ibhola alithatha kuqanqe yena bona ngokho hebona Silva Silva ufuna uba nemukhmana uSilva alithathe bayesalinika isiphohlamlilo akufaya ebethe belikhomba ethabini libhola labetheke endodeni labiswa ngaphandle ngaphandle ngenane kaphulaphuli wathola enhloko wanika uligqirha Mamtshitshi athatha ke bona baclearisha befuna ukhila umphila ukhila mphila bafika ngebholeni hamba belithatha belibeka phansi befuna indlela esalinika uMamtshitshi uligqirha Mamtshitshi athatheni uMamtshitshi ibhola lakhe alikela umntwana bathi ngibakusection athi uyafika ngenhloko kwabo lo mntwana ancethe ngantwana ebuya ngokho liwuyela abantwana bayo intwana kathi islofu bephakamisa ibhola befuna indlela ancethe ngathi yathibana nesiphohlamlilo afika bayibamba kancuma bayikhuphela ngaphandle athi usompempe hayi Silva nali yalithibana negqirha nalo unako uMamtshitshi athatha ibhola lakhe uMamtshitshi alinika uSere bafika thini bathi uNjabulo yekwathini into olufuna ukuyenza akulo Njabulo asi injabulo yabantu athatha ukuthi bamophishe bathatha ibhola babanike abantu bathi Iva kodwa fakuthi uyiva ngabantu abangomama asi ibhola bethatha beyinika London Tower Bridge akuncetha ngathi ibhola yakampa yabizwa ngaphandle ibhola yakampa yabizwa ngaphandle ibhola ikampa yabizwa ngaphandle athi ibhola nababebeka phasi befuna bani nanku umphanko bona kuqenkhebe athatheni nebesazulwini sebala isazulwini sebala thibana nabani ibhola yathibona nokhila mphela ibamba kahle bona uNjabulo nakulo Njabulo ayikukhila ukhila usanebhola nathi ibhola ukhila inika bani ethatha inika bani ukhila ngoko ayika uFoster bani Silva uSilva nakwasenebhola eqabantu uphulaphula bayahlasela nabo besenebhola wafika wayema phambi kwakhe Coconut. Ibhola nathi bethatha abantwana beslofu
haya complimentana mfamphulaphula bathatha bayinike igqwirha nakumamtshitshi uligqwirha mamtshitshi athatha inike isiphohlamlilo isiphohlamlilo sayithatha sayicenga sabona umamtshitshi kwakhona athatha inike bani kokuyesu umamtshitshi uligqwirha mamtshitshi akwesela phula bayibaba wakha Walker World Trade Center Walker World Trade Center Walker Mall of the South. I just wonder if and also it happened. Here will come amability. Walker amability. Onzima kusikizikita ustadu kwela. Two abantwana bestofo. Lekanta impante score for total 90. The coconut. Zile coconut. Iya mmemesi sensuwezekia. Uyabona coconut. Ukubanga uzawudlala nabantwana baseHarare. Uzawuba sengxakini mfanami. AbaseHarare abalindi ukuwela center basethuhlomphokekane. Bayithatha ibhola bayibeke emnatheni irrespective ukuthi bandawoni abakhathali bona kusaba sengxakini ngezi style. Oh hayi uthi hayi sendiyayazi ngathi disendleleni epaskini abantu banika indlela epaskini apha ibhohomo isepaskini ngoku uvuke ngaye ekseni nathi phola eyithatha isiphohlamlilo ayinike igqwirha uligqwirha mamtshitshi bathakamisa iphola umnatheni usathi yesakubedlala malesheti nitheni kuvela ko hayi asipolitiki siyayiphola bethatha becenga beyibeka phansi koko befuna indlela ayesakhe koko abantwana besilofo alithatha belinika umajona umajona ephola itenqele kayibizwe ngaphandle ephola nathi koko ithibana noqenkhebe uqenkhebe ayithatha ujolo omkhulu ayinike sasulise bale befuna khila mphila okhila mphila akafika ngepholeni ibhola ya round yeqenkana kayibizwa ngaphandle ayifake ibhola bayithathe bayinike bani Lankam, hayithatha ujona yena ayithatha iqale emfakela hayiqale emfaka bathathe bana alunga nabo ijikela seqala izayoni hayithatha qenkebe nathi ibhola iyesa nakusifa offside. Xa ungaphambili kwabanye abantwana bathi ungaphambili offside. Othiwa xa ufuna uba kuloo ndawo ukhulula imbadada Kokomelone ayimemezi zenziwe zekiya uyawuba sengxakini ke Kokomelone eke wadibana nabantwana baseHarare mfana kithi siyayiphola bethatha beyibamba ngenhloko kuko beshiya direction ebona uNjabulo ayithatha ibhola yakhe ayinike bane bafike bamsuthuza athi usompephe yimani tozobawo tibona into ithukuza sasufambana ibhola yona kulathawo insuku ezingamashumi mphulaphuli 77 days. I wonder kwakwenzekani nge-77 days ingaba mfana wami hayi mani ngayithethi kanjalo siyayiphola beyibamba ngenhloko beyibuyisa mphulaphuli belibeka phansi iphola beyesake ngoku baphakamise mphulaphuli bayesa banqamile bazangena beyitini aqethe nkanto wafika 77 days wathi ithuphuthuphu inyama ethatha nabo beyiqala emfake beyiqala kumnqobi wamnqobi wayithatha yena ibeke sazulunise bala idibane nolangu ulunga ayithatha iphola yakhe ayiqenthe yena bone uyifa mphulaphula befuna bani iphola ngoku ebefuna uFoster kafike ngephola ngethibana lesiphohlamlilo asisiyesa isiphohlamlilo siqeda amadoda siyesa uligqwirha mamtshitshi nasi isiphohlamlilo afika kuphisha lo mthwala iphola babakatha usifa abone kahle khophila mpilo sekasa ibhola iyabuya yashintsha ke sekasa
hayi yesakhe uthi hayi kakudlale kasi yachintsha football akusajonga ama-rules uthi ulayisman uthi hayi kusekasi la hayi kutsho yena uthi hayi ahlitsha ama-rules xa ufike kasi andiyazi ke thina sidlala i-football kuthiwa globally andiyazi ke yena uthi usesekasi usekuthi layisman xa usesekasi thina sikuthi kakhulu ngoku sisaya na-World Cup gona usesekasi siyayiphola beyibeka phansi aphakamisa izandla ababeyithatha iphola beyibeka phansi benzela loko kuligwirha amamtshitshi bafike bayiphawula lotho iphola nalalisa nolonka ulungela kwajikela zenhlalisisa yona hayiphasi iphola ibasake ngoku-total 90 bayesitho bewelilizwe amasebe welilizwe emsini wensizwanunga ahlale phansi ubhasopha umdlende wasivezela siyayiphola nankulunka athatha mbeka phansi babeka phansi re-retaliation hayi inokuvezile ubuso uvezile hayi angathwala but uvezile ubuso ibhara club uveze amehlo kodwa ayivumelekanga ke kwi-football khake uniphelile ulayizimeni uthi hayi no masimxolele kusekasi la uthi kusekasi yes I don't know whether ikasi football is not the same kwi-global football maybe ke izinto ziyatshintsha sikwi-international ngoku ubonile abantu bokuhamba bona benza yonke into ephola isosuka kula ntawo esuswambanakatha ophakamisile iphola lakhe unqobe befuna abanye befuna yesilva isekumnqobo efika iphola hayi man abantwana abancinci babasuka egrawundini asimleli afuna ukujika umfundisi football ukujola uthi umuntu lo ungasemuva akujola sonatha phezu kwebhola bathatha phezu kwakhe ayithatha ibhola yakhe thibana nomnqobe wayithatha lo wayibamba kenye indlela akwancetha into yathibana nontshabulo ikala emfake uNtshabulo ibhola yakhe ikala kuyifa imlahleka ikhontrole kwabo ibhola ibizwe ngaphandlene la ndlela kho Meloni uyayifuna letho uyothetha nalamoto koko Meloni uthi idriver ubungeke usilandelele ibhola apha ngaphakathi uyavesa nodriver yakhiwa sizinja kho Meloni izinja zakuya impilo kho Meloni uyayifuna lento ayifuna kho Meloni okay uba kabuyanga nazi niyobhalisa i-insurance kuthiwa zimqedile shazala mama zibukhali kakhulu zibukhali ngendlela engumangaliso isiphothamlilo ayithatha iphola athi Elijani Tuba atiphola ikibona labona kumnqobe yesa umnqobe hampa umnqobe ephakamisa iphola kaMnqobe efuna uSilva akafika ngephola uSilva yabanjwa nenhloko yethibana noIva wayikhuphela ngaphandle uIva section ikhuphela ngaphandle nansi ibhola ithola enhloko nguJohn Inkomo uqenkhebe ithola lomthwakazi uJohn Inkomo uyithwele ibhola enhloko wayithatha lomntana wayinika bani wayinikwahle komphila abaphinda bakaphotiswaphu ukhahle komphila wafaka ibhola kwayitini yathibana naye lomntana kho Meloni wayithatha wayinika uligwirha amamtshitshi wayilahla ibhola umamtshitshi uligwirha amamtshitshi
ayambisa babisa bani bathi Kansas Bonnet. Alright natia ayi wahamba ngawo manje ocela imfena sebusuku wakhala usopempe wathi nimhlale kabuhlungu kena komntana omnyumama nimhlale kabuhlungu kena uIfa Ipola ga Ifa Sephakamisa wayiphakamisa ngenene efuna bani yona lomjana ebefuna intampende yokuhityela amavelithi ayithathiwe besana abantwana be-total 90 bafuna indlela mphulaphuli ayesankoko ayesema-total 90 amahle belithatha ibhola belinika bani wona elinika lamjana ayibamba ngenyuma mphulaphuli usekshini akabamba wafika usilva aphase kwefuna ukanhle komphila akafika kubholeni wafika umnqobi ndiseza kwanqoba I fuck with captain when things are better. Call upon my captain. Yatimano no cholu kagebe mpangomo. Wato aikeri solo yatimano no mamchichi. Uli bicha mamchichi. Alchati pola na kumamchichi. Alnige pete. Alchati mapaka misalike sport kamunino. Alipapere nguma no mjana get away. Tini. Altini pola. He poli roki at the garage on the park. Masie World Cup usiyovela sibuye. Sibuye soqoqa eMzantsi Afrika ukuthi sifuna abantu asikomaxoki thina eSouth Africa ndiyayazi sabuya nje kula World Cup sabe sibhala amaphepha sabe siveze ayabona nathi phola iphakamisa uligqirha mamchichi wayifaka ekina nathi phola aqirisha phola yabiswe konene ayibeka phansi umamchichi uligqirha ke mamchichi head injury uphuma ngenxa yento ekumele uyiavoidile ayiphakamisa umamchichi uligqirha mamchichi athi phola isawudibana nabani nakathe ayibambeke ntoko bayitshintshe nanko into ifuna ukwenzeka ebuya nephola ngoku ayesa ngoku uligqirha mamchichi athi ndifake isikolo kwi-players ucacile abanye abantu badlala nje mahala bayazi ibhola uLaisman ebe-right ngoko ngoba ebebona ifawuli uthe xa ebona ukuthi yi-advantage wehlisa iduku but kungekapheli 7 seconds ureferee ibhola yathathwa ngama-opponent kunyanzelekile ayibuyisele apho bekwenzeke khona i-accident. Mna baninzi endingakuxelela bona bakhona ku-YouTube bakhuluma i-football kodwa abayazi abanye basibiza ama-legend ongayazi umuntu osuke wadlalela i-Kaizer Chiefs wabuya wadla inyawo uphe uzibiza ngoba yi-legend. Akhaba lo mntwana athi ayiphola bebuya nayo khokhu bayesaka khokhu iyasithotha ungaphambili kwabanye abantwana. Athi ayiphola 3 4 5 6 7 8 phola iphezulu kwelenteka isithwala imbane bebuya nayo ke nokho abantwana afike lo mntwana yamunqathe idibana nokhila mphila afike bayithatha ibhola kumphila ayithathe bayibona uSilva nakuSilva afike nqathe phezu kwephola uSilva alibeke phansi ibhola qengeleke hamba linyathela kabili kathathu ibhola libizwe ngaphandle kuthiwa sisasulwini nasi isiphohlamlilo lakhaba lo mntwana afika ibamba ngentshoko kwabo ayithathele isiphohlamlilo uligqirha mamchichi uligqirha mamchichi uligqirha
Hey, i-VR isho enye into urefu babengayibona idecision ebengayitshintsha urefu if ebengayibona ebengayitshintsha idecision yakhe uSilva ebambambe ezinyameni bambeka phansi phela akuthiwa kusekhasa i-VR ayisebenzi siyayiphola nathi siyayiphakamisa lo mntwana ephezulu kuletha ithibane noSilva ebambekeka bayibone kahle komphila hayi phola bayithathe ithibane noLunga uLunga ithatha inika uSikopo ithatha inika uKhila ithatha bona ibani uLunga bayithatha iphola inika bayibona uSikopo ankuSikopo Kopo athatha iphola lakhe inika bani yanamboko umnqobi nakweshikela saqalisa yoni naku umnqobi ayipasa inika Rebecca kwabo iRebecca wabo Eva athatha iphola inika bani sticker Chika madoda uyesu Frederick ayibeke ukuthi abathula izawuthwana ingibani nansi iphola ayibambe Khokhomelone kuyakhokhomelone eyithumela ukuthi abathula ithibane nomnqobi ayinqobi iphola ngamlibe izinto zakabhodiswebo ayithatha iku-section usection ayithola inhloko phulaphuli ithibane lo-section kuthiwa when things are bad wathi chesi namba bathi namba seyiphumile. Oh, check. No, it's general. Hey, general, let's take the punch. I'm you could have touched by the Gabani worker. They touch a very good section. But there's one of the general. Each general by touch by the Gabani or Kila Umpela. Umpela, general. Each general, I tell you, Unangukano, about the stick of Fredericks. Who's a machine? Who's a couple daily? Nangustika. Now what talk about to stick? Nothing poorer. I'm not going to make a party. I'm not going to sound. Nothing poorer. I get away, kid. I didn't general. One touch. Football, pull. I for away, kid. I think I'm teaching. Only 3 7 teaching. But you know, I pass the product. I think I've got a few to the bone. I'm the poorer. I tell the about the border. Check. He checked it. I tell the general. General pass it on the good check. Who check 24? To some champion. Chibon in the Chugusa. Only 3 7 teaching. Only 3 7 teaching. Nazi pura, anche passa la piana. Oh, ya picchia canocco, Khokhomelone. Hai fatti fuori Khokhomelone, vuoi qui? Anche Mamcici, a figa bete. A tu so per che lo non siamo come. Quasi che ha fatto ma è saga Goku, ma fuori di la fa. Cerco. I'm not a person who can do some paper. I tap to move a section. Team, for section. Atibuyum for section. Only three Hamam teaching. Offside. Kapambi. Ngaphambili offside ngumuntu ongaphambili uLaisman uyikile 100% simbone ndikule ndawo uhamba ngaphambi kwabanye abantwana igwirha lithela impasa sengaphambili
hayi phakamise wifo aphakamise iphola lakhe lamntwana akulethe ngatwanani libuya iphola libuya alithathe lamntwana esalithini iphola akliyarishe ayakomplimentane emfanga kwabantwana beKosovo ayakomplimentana mphulaphuli ayesako kubelikweshitha sasululise bana athi politibane nabani nocheko athathandike uligwirha mamtshitshi uligwirha mamtshitshi wonqathu mamtshitshi wathi uzopempeta ndibonile nisebenzise umuthi ungaphi igwirha antiyanani yena ngokwela gwirha uligwirha mamtshitshi alithatha iphola lakhe balipase banika isibhodlamlilo isibhodlamlilo wafika uthole inkomo wathi yento sobawo nifuna wathi usopempem umdlalo omhle wena mawuqhubeke athatha banika isibhodlamlilo ephakamisa isibhodlamlilo athi phona isibhodlamlilo sifuna ukuba emntibini ayithatha uthole inkomo ayithatha ayithatha ifola yakhe ayithatha abona bani ngoku abone lamntwana abona lunga ulunga ayithatha ifola ipase kwinomezilende afike isibhodlamlilo sithatha ifola afike ayibeleke lamntwana intophedo fikela amaveliti ifola ngoba irawuntweni yakengeleka yabizwa ngaphandle wana abantwana be-total 90 mabini amanqaku kubantwana beseKosovo eKosovo yasibona bani nakustika nakufeterix nakustika feterix nakustika epasi pora epasa kabuhle la pona offside obuso ngaphambili kwabanye abantwana yohoho akwephakamisa iphola lakhe inika usibhodlamlilo isibhodlamlilo offside. But you can say whatever. Liceman is right 100%. You say ha. Liceman always zakakuhle mbacho. But how would liceman is zakakuhle? Too much of a good things becomes bad. Uyenza kakhulu kuyenzayo. Ako kucheko epasanika unigwirha mamtshitshi unigwirha mamtshitshi sphodlamlilo uligwirha mamtshitshi ababesane phola bayesaba inyathela kabili kathathu ababethatha beyinika uJohn inkomo oyinkunzi John inkomo uthiwa unguJohn umfengeke ulithola othuka phambili hayi ake kudlule indoda uJohn ayindoda uJohn akothini hayi ke ngoku I can go. It's unprofessional. Okay. Chichi. I can go. abampushanga lo muntu uyekelile ibhola yabona ubambikana kusho ukuthi ubambikana intokozo yes ubone fiari uzobe fiari
Sukuman, When Italy playing with Sandra. Captain. Ushane Zimbabwe. Hey. All right, now say for the letter Benga part. Hey, for the Pona. El Chatabel, I yes, but on the bus Zimbabwe. And the capacity of Fulham. I yes, I'm willing to buy you. We are not done about conclusion. At the general conclusion for a correct plan of part. Here's some for the body. Who mastermind? I just say you put your cool. Who can get a Paganoko? He got a good time before that. He got a well of Tanabulam. I hear so much about the work of Purapure. I just want to make a part of the police there. I mean, Sipona. He means Swanka Punche. Henga Punche, Purake, Purasa Simpapone. Oh, the professor said it's 222. Asia mekata meshikana sabakali sayoni. Hivi kapati mefunishena. Asia ipona meikala kwa ampula pure. Hei pakamisa beni kasabeni. Jese, haitata iliku umano master. Hata shakata wafika. Bakala mapakamisi sanja. Bati wensena kwa luka kemjalo miwama. Wensena kwa luka kemjalo miwama. Oh, conclusion. We are one. Yeah. Ona keke conclusion waitata waibele konene hisa konene hisa kangamani pulapuri hisa kangamu Philippa utu ya Philippa believe me or not I will be there utu chano believe me or not wapakamisi sata apakamisa isata waipakamisa na natipala wekine Zimbabwe. Excel number. I feel like one of the book more than God. I'm so doing. I goodness, I'm looking. I get it. Alfred
Aí wanda lokho ngikhetha Ebenkokonza abantwana bazosana beslovo ithola yena kadelita awuzizo ithola kobejaphana fika behlelwa nakabakhoka nawayena kaslovo ithatha nje kobejaphana nakajomkomo akukanta nje kwamgaleka laphola bizo aphandle ibiyakoseyithola nguye kobejaphana nakujels inobola 18 kuye kobejaphana nakamkobi elokaphansi nakamkobi uzayithi kubona kobejaphana nakamkobi eyinyanga sekuyena kaphethe uzayithi kobejaphana nakaphethe ubona nakamfofoluthe nakona bethela mabhelete asuka mathena kuyena koluka azofika bayithatha bona kabatshela basesi phapho ithatha kabele ngaphansi abakhoka nawayena basesi phapho ithatha kuyena kafile ithatha ngethumela ukuthi abantu kufuneka lapho uyafumana fini na ithatha ithumela kayitini izawuthela ubani ayenza kabetsha phana bona kabatshela basesi phapho ene ngaphansi ithatha ithumela kayitini why? That was my idea.
escolas, aí já dança nas escolas, e joga de mano, cagando essa massa verde, lá fundo de chamuno, é se você jogar o Messi, aí deu uma porta, Calabrese. Mbone yakhona sibongile. Aí deu uma porta, Calabrese. Isso aí, cara, como vai na batalha, vai, deixa para o novo, eu sei. E cara, já não vou deixar para na batalha, vai. E tudo, a batalha vai, muito real. Come Jack. This is Zimbabwe. Ende bakunika kuphanga. Yeah, what is big is sweet to So guys, ukhona lapha. Hey, ngase ukhona. Amadoda amadinwa ababaleka kuze kusephandle abatshela baseZimbabwe ithanda sengamapasi emsebenzini amadoda akhaboka khopani athanda njengoba phana bona ngabathela manje akuthelkomo akukongemo akuthelkomo emsebenzini athina babala ufuna mezi asikahle mkhotho mezi asebenza ngabethana tshoko sebenza ngaphi yibuya semiyana ngabethana info ayinela ngabethana bona ngabathela ngayo abatela baseZimbabwe ayithanda bethimela kudokothela lapho ngabethana ithi bana nomqobi ithanda njengoba zayena ngabethana 77 days of happiness ithanda buya kumqobi umqobi ithanda iqala phansi kulunga ezayithekela kalunga ukuba bakukhala phakho lunga ayithanda yakhala bakashukhala phethe ezathina ngaphethe ayithanda ukukhala ngaminista uminista ngobisa ngaphethe uzana yena ngaphethe ayithanda bona jabulo ayingaphansi jabulo ebisa ngaphethe ayithanda ukukhala ngabethana bona ngabathana besilopho athethuma bakukhala phakho ayithanda bayokhala abathana besilopho bafuna extra basolveki ayingaphansi extra awuphathe ngobese sika awuphathe ubuyeka beshaphana ubona ngamatalbrede ayithanda ngobeshaphana minista bona jabulo ezana jabulo ekhangela simba awuthatha batanjani ayabizwa ngaphandle ibuya ngesene community ikhonkinki yabona ngabathana bayo umuntu reyanze khonkinki yabona ngabathana babantu iyothona zethono kuyena ngamelmo awufafami teta bene bethe namaveli Buya ngoba ngiyazi bandile asikisi system la. Ngaze nabantu bengabuya ngizafika la esakeni ndizidlule esakeni phinde nibuye ngapha. Tangi pura. Bafuna ina ngabesha pano film
Junior idibana noJabulo azoba bayithatha iphola kaJabulo bafunene kaPhil Junior ayibaphansi nakaPhil Phil ibuya nabo kebesha phana awumathola awumangobo ihlanganisa bona Jabulo ibuya noMathola azoba behlepesha phana abantwana baseZimbabwe adongaphandle khona ukuphila Limada kubona ngamakhomana aseZimbabwe umuntu real Limada nakubona ngamatshela beSlovo ebengaphansi kebesha phana amakhomana eSlovo kuyena kebesha phana nakoluka ayithuka kebesha phana isikisa ayithanda ifokosathilisa balalo bolakayo esebuya nakubona ngamatshela bayo yintena ngamatshela Zimbabwe International abayihlanganisa extension 2 and twice ayothola uJakobo ayithola uJabulo awufumana kaJabulo izobuya ngobesha phana asebenza ngobesha phana ngabatshela bayo asebenza yena ngobesha phana bathi khona ngabathe Kobi ithatha bebe ngaphansi ayithola ngabo bona ngabathe abasaveke ukhavela ikhalamenzi iyathalela ikhalamenzi ifuna Jabulo asika ngobesha phana ngasema ayithatha ngaphansi ngaphansi khona Ati bapate kono pila wasi au batete mkaze mkobe na mkobe hanga chingana na mkobe hanga chana chimana kutoka china kanene akabala after asozene yubale chana na kona atukamesha mana makudu kale kaya akachuja mashape ibera simpa usipa kamesha mana kamela lunga hunduka suka mabtete pona yake eze yana makamesha pana yana mzampo heke na ifa kasa tuniste bwana wafuna na makamesha pana praiji ade prechi mkongo akabela na ompraiji Kaganin mele dengan besar sinisan jauh kecil, sesuatu yabu mazda watu haipo mazda laje uzaudiva babendixelel bazihamba kanjani hayi izodlala Monday ya izodlala Monday i-6 kuzabe kudlala iKaizer Chiefs ke nabantwana besikolo